Dragi prijatelji mog kanala, sve vas pozdravljam i evo došlo je vreme da i na svom kanalu napravim jednu emisiju pitanje i odgovori. Naravno, kao što znate, moj kanal je ograničen na insekte i možda na mekušce, dakle invertebrate, možda paukove spomenemo, ali uglavnom je prilično limitiran što se tiče tematike, međutim mislim da bez obzira na to će biti zanimljivo. Najpre želim svima da se zahvalim, dakle svim onima koji su kliknuli subscribe i koji dobijaju informacije o novim prilozima na mom kanalu. Jako sam zauzet, tako da retko kad, ja sam želeo da to bude jednom nedeljno da pravim priloge, međutim retko kad stignem, ali eto ipak s vremena na vreme tu su novi prilozi. Također želim da zahvalim svima koji su odgovorili na posljednji prilog koji je bio novogodišnja želja ili čestitka i zaista sam prijatno iznenađen koliki broj ljudi je ispoljilo prijateljstvo i lepe reči, tako da se svima zahvaljujem na tome. Dakle, ja sam sakupio listu pitanja i pokušat ću da u kratkim crtama dam odgovore na sva pitanja koja su vezana za tematiku koja je na mom kanalu, koja se obrađuje na mom kanalu, a neka pitanja koja nisu vezana za tu tematiku, njih sam prosledio Božidaru Prgonjiću, tako da ćemo neka od tih pitanja obraditi kod njega. Dakle, da ne dužim, evo krenut ću sa pitanjima. User koji se zove Više od zdravlja pita: poštovani, da li postoji mogućnost da snimite više videa gde bi prezentirali na miru sve vaše školjke i minerale? Siguran sam da bi to mnoge zanimalo. Imam u planu, dakle, jedna od funkcija ovog kanala jeste da bude neka vrsta zapisa, video i audio zapisa mog muzeja prirode. Tako da imam u planu, naravno ne da prikažem sve, ali ono što je najzanimljivije. Međutim, ima mnogo toga što je, smatram, zanimljivije od samih minerala, tako da ako Bog da, doći će na red, ali ne tako brzo. Miladinka pita: poštovani profesore, možete li nam nešto reći o zvukovima vetra i talasa u školjkama i koje su najveće školjke? Pa zvukovi koje čujemo, obično kad ima neki veći puž, morski puž, pa ga stavimo na uho, onda čujemo strujanje vazduha koje podsjeća na žubor talasa, morskih talasa, i razlog za to je zapravo arhitektura same školjke, pošto mnogi narodi, recimo na ostrvima, su vekovima koristili velike školjke, recimo tritone i neke druge školjke, kao trube, kao muzičke instrumente, jednostavno ceku vrh, i pošto je spiralno školjka šuplja, onda može da proizvede prilično duboke zvukove, a sve školjke, zapravo svi puževi, pa i manji, zbog svoje spiralne ljušture imaju tu neku mogućnost da jednostavno vazduh koji struji kroz nju, kroz tu školjku možemo da čujemo. Tako da nije to žubor ili zvuk talasa, nego strujanje vazduha kroz školjku. Što se tiče najveće školjke ili najvećeg puža, morskog puža na svetu, ja ga imam u kolekciji, naravno nije svetski rekord, to pravi kolekcionari, oni gledaju svaki milimetar i mere da bi došli do svetskog rekorda, ali mogu da pokažem jednu od vrsta koju imam u kolekciji, koja je jedna od najvećih, ako ne i najveći morski puž. Također postoji školjke koje su velike, međutim školjka Tridacna gigas je zakonom zaštićena širom sveta i vrlo je teško nabaviti primjerak za kolekcije, obično iz starih kolekcija. Čak i u Jadranu postoje velike školjke, takozvana peliska, koja može da bude i preko metar dugačka. Ja imam neke u svojoj kolekciji, međutim one su također zakonom zaštićene, tako da možete da nabavite samo iz starih kolekcija, ali evo pokazat ću jedan primjerak iz. Dakle, evo uzeo sam školjku iz kolekcije, to je jedan od najvećih puževa
u svetu, zove se Syrinx ruanus. Ovaj moj primjerak je nešto preko pola metra, dakle 52 cm, mislim da su zabeleženi primjerci do 60 cm veličine. Eto, to je jedan od najvećih puževa u svetu. Ima naravno još velikih vrsta, ali ovo je jedna od najmasivnijih, ako ne i najmasivnija školjka koja postoji trenutno. Dakle, vidimo sljedeće pitanje. Kamen istine pita, možete li odgovoriti na pitanje o hemijskoj i nutritivnoj razlici između jestivih insekata spomenutih u 3. Mojsijevoj 11. poglavlji i svih ostalih? Dakle, kada Bog govori o čistoj i nečistoj hrani, onda spominje i skakavce. Naravno, tu postoje dva tumačenja. Jedno tumačenje je da su u pitanju neki plodovi, mahunasti plodovi kao rogač, pa da se nazivaju skakavci. Međutim, ja lično mislim da su u pitanju pravi skakavci, jer se navode neke 2 ili 3 vrste pustinskih skakavaca koji su veliki i kaže se da mogu stegna da se jedu. Sad, mahunarke obično nemaju stegna, tako da je to pokušaj nekih ljudi da odrede Bibliji šta Biblija kaže, umjesto da slušaju šta Biblija kaže. Jer nekad kad smo vegetarijanci, onda je teško razumeti zašto je ovako nešto dozvoljeno. Dakle, u stegnima su mišići i to su zaista velike vrste skakavaca. Ja nemam tačno te vrste, imam neke druge u svojoj kolekciji, međutim to su skakavci koji imaju dužinu tela i po 10 cm, tako da kad pojedete te zadnje noge kojima skaču, batak je tu zaista ima dosta mesa. Nisam nešto naročito proučavao zašto je to dozvoljeno, uglavnom se ljudi ne hrane tim skakavcima. Vidimo da u današnje vreme se pokušava da se nametne ishrane insektima. Generalno govoreći, u Bibliji su insekti nečista hrana, dakle ne jedu se, ali postoji iznimka za ove vrste i Jovan Krstitelj se dakle hranio skakavcima i divljim medom, pošto on žive u pustinji, Jordanskoj pustinji, gde je krstio ljude i pozivao na pokajanje. Dakle, u pitanju je hrana koja ima visok proteinski sadržaj, jer su to mišići, praktično slično kao bilo koje drugo meso koje se konzumira. Tako da, eto, nemam neki konkretan odgovor sad šta bi bilo različito. Ono što je različito jeste veličina, jer su to zaista krupni skakavci. Jedu se i sitni skakavci, recimo u Meksiku se često peku skakavci, pa ih uz tekilu jedu, ali ovi krupni skakavci pre svega zaista mogu da zasite, a osim toga, kada pogledamo šta je dozvoljeno da se jede, upravo su to mišići tamo gde je najveća masa proteina, dok recimo u Meksiku kada jedu skakavci, jedu ih cele, tako da to baš nije preporučljivo da se radi. Sljedeće pitanje, moram da menjam naočari, nekad mi trebaju, nekad mi ne trebaju, za dalje mi trebaju, za bliže ne. Jesu li svi puževi dvospolci? Dakle, većina puževa, naročito kopnenih puževa, su hermafroditi ili imaju dva pola, dakle imaju i muške i ženske polne organe. Međutim, nisu svi, dakle odgovor je nisu svi, a mnogi jesu. Postoje puževi plućaši, dakle koji imaju pluća, kojima dišu vazduh, i postoje drugi puževi koji u suštini isto mogu da udišu vazduh, kopneni puževi, ali su operkulati, što znači da na svojoj kućici imaju poklopac koji njihovo telo izluči i tim poklopcem mogu hermetički da zatvore kućicu. Tipični plućaši kao vinogradar, oni nemaju taj operkulum ili poklopac, nego luče jednostavno neku vrstu cementa koja mogu da se zatvore kada hiberniraju ili kada je suša,
ali dakle operkulum je nešto drugo, to je struktura koja je izgrađena od sličnog materijala kao i ostatak kućice i ovi puževi koji su operkulatni puževi koji imaju taj poklopac, oni uglavnom imaju razdvojene polove, dakle mužjaci i ženke. Sad čak i ovi puževi koji su dvopolni, oni vrlo retko, dakle ima nekoliko vrsta za koje se zna koji mogu da izvrše samo oplodnju. Iako su dvopolni, dakle potrebno je 2 puža zbog genetike da ne bi nasledili potomstvo, da ne bi nasledilo iste mutacije, onda 2 puža razmene genetički materijal i ne rade samo oplodnju. Dakle, inače, recimo većina cvetova, biljke cvetnice imaju i muški i ženski deo cveta, isto su hermafroditi, ali takođe vrlo retko postoji samo oprašivanje. Dakle, obično jedna biljka opraši drugu biljku, iako cvet ima i polen i tučak, dakle tučak je ženski deo cveta, a prašnici u kojima je polen su muški deo cveta. Ljupko pita, pratio sam sva vaša predavanja o pčelama, molio bih vas da kažete da li je tačno da pčela mora da poseti 4 miliona cvetova i da pređu 4 puta duži put oko zemlje za 1 kilogram meda. Dakle, ovo su neke zanimljivosti vezane za pčele i sakupljanje meda i ja sam to pomenuo i opisano je u mojoj knjizi, jer u knjizi Evanđelje prirode o pčelama sam analizirao jako mnogo literature i sakupio mnogo zanimljivih podataka o pčeli, pa tako i koliki je posao koje pčele naprave da bi sakupile med. I to je zaista jedan ogroman posao. I sad ja to sve ne držim u glavi, tako da ću pročitati iz moje knjige taj mali deo koji govori o toj kilometraži koju pčele naprave kada sakupljaju polen. Evo, našao sam u knjizi, nalazi se na stranici 308, medena statistika, tako da ću ja pročitati, ako mi ne zamerite, evo to je nekih malo više od pola stranice. Da bi pčele proizvedle 1 kilogram meda, u proseku naprave 100 do 150 hiljada letova u oba smera i prelete do 360 hiljada kilometara, što je dovoljno da nekoliko puta oblete zemlju oko ekvatora ili da prelete razdaljinu od zemlje do meseca, 300.000 kilometara. Da bi se u košnicu uneo 1 kilogram nektara, od koga se pravi med, potrebno je oko 20.000 maksimalno napunjenih pčelinjih voljki. Ako imamo u vidu da je za kilogram meda potrebno oko 3 kilograma nektara, kao i da se pčele nekada ne vraćaju sa sakupljanja sa maksimalno napunjenom voljkom, dolazimo do istog rezultata kao i u prethodnoj tački. Dakle, da bi napravili 1 kilogram meda, radilice posete oko 10 miliona cvetova. Za 1 kilogram meda pčele u proseku potroše 50 do 75 hiljada radnih sati izvan košnice. Za 20 dana uspešne sakupljačke karijere, većina pčela nastrada već nakon 10-ak sakupljačkih dana, jedna radilica može sakupiti 6 do 8 grama nektara, od koga se u najboljem slučaju može dobiti 3 do 4 grama meda. Životno delo pčele stane u kafenu kašičicu. Dakle, eto, to je neka statistika u vezi pčela i zaista je fascinantno što one rade i onda jednostavno dođe čovek i uzme veći deo njihovog truda, ali pčelari znaju da se brinu o pčelama i ostave i njima da mogu da prežive i da prezime, ali treba da imamo zaista veliko poštovanje za ono što pčele rade. Na mom kanalu postoji jedan prilog o pčelinjim darovima, dakle pčela daje 7 darova čoveku, med je samo jedan od njih. Prilikom sakupljanja nektara one vrše i polena, naročito one vrše oprašivanje, tako da oprašivanje je najveći dar, ali posle toga med je takođe veliki dar koji nam pčele daju. Radomir
Pita, profesore, možete li da obradite ose? Interesuje me to kako one uspevaju da rekombiniraju gen pri razmnožavanju, šta tu ubrizgaju u gusenicu i izlegu se ose. Dakle, ja sam govorio na nekim mojim predavanjima o tematici mog doktorata, bavio sam se parazitskim osicama kopidozoma i sad kad kažete osa, ljudi obično imaju tu mentalnu sliku neke zolje, one žuto-crne ili nekog stršljena, nečeg velikog što može da bude opasno. Međutim, ogroman broj vrsta osa su zapravo vrlo male, par milimetara veličine i mnogi od tih osa jesu paraziti različitih drugih insekata, tako da jednim drugima održavaju brojnost. Sad ja sam se bavio samo jednom vrstom, Kopidozoma floridanum, i ovaj gledalac verovatno hoće da kažem nešto više o toj vrsti. Ono što je zanimljivo i što sam pomenuo ranije jeste da kopidozoma položi jedno oplođeno jaje u jaje noćnog leptira, iz koga će se izleći gusenica noćnog leptira, a unutar gusenice je to jaje. I sad jaje počinje da proliferira, znači ćelije jajeta se dele, ali neće proizvesti jedan embrion, pošto bi se taj embrion udavio u telesnoj tečnosti gusenice, nego proizvodi masu ćelija. I te ćelije se raspodele u preko 1000 različitih embriona. Dakle, od jednog oplođenog jajeta se formira 1000 embriona, tako da je to najdrastičniji primer monozigotskih ili jednojajčanih blizanaca koji postoje u prirodi. Sad, zanimljivo je da na neki način ti embrioni koji se razmnožavaju u svom domaćinu imaju osjećaj koliko treba da se podele, koliko dugo i koliko intenzivno ide ta proliferacija ćelija ili razmnožavanje ćelija pre nego što bude toliko mnogo embriona da mogu u potpunosti da okupiraju unutrašnjost svog domaćina, jer u poslednjoj fazi treba da konzumiraju domaćine, inače bi se udavili. Dakle, sve ose imaju potpuni preobražaj kao i leptiri, tako da iz larve će nastati lutka, iz lutke izlazi odrasli insekt, tako da je neophodno da broj bude podešen tako da, i to je zapravo razlog zašto ova vrsta može da napravi toliko kopija, genetičkih kopija, pošto je domaćin mnogo veći od samog parazita i onda se jaje parazita na neki način umnoži tokom embrionalnog razvića i napravi preko 1000 larvi na kraju, da se ne bi, dakle kada se pretvore u lutke, da se ne bi ugušile ili udavile u tečnosti svog domaćina, one praktično pretvore svog domaćina u mumiju. Mumija se osuši i onda iz nje izlaze. Sad, genetika svega toga je kompleksna, iako sam ja potrošio 7 godina proučavajući kopidozomu, ja sam se uglavnom bavio nekim drugim temama, nisam se bavio samom proliferacijom ćelija, tako da se ne zna, još uvek se ne zna mnogo o samoj genetici, kako sve to funkcioniše, ali u svakom slučaju zanimljivo, pošto podsjeća na ćelije kancera, jer ćelije kancera takođe se klonalno razmnožavaju, jedino što kancer se ne kontroliše dok se ovaj razvoj unutar domaćina kontroliše, tako da bi bilo fino da upoznamo kako je sve to regulisano, možda bi nam pomoglo u nekim aspektima borbe protiv kancera. Dakle, genetika svega toga još je nedovoljno poznata. Ja sam u svojoj magistraturi, doktoratu se bavio segmentacijom ili razvojem pojedinačnih embriona posle te faze proliferacije. Takođe sam se bavio procesima, priča je još složenija, dakle, te kopidozome kod opnokrilaca je to česti slučaj, naročito kod socijalnih opnokrilaca koji dakle žive u velikim grupama, a ova kopidozoma jeste neka vrsta socijalnog opnokrilca jer veliki broj larvi živi unutar domaćina. Tako da recimo mravi i pčele i bumbari, oni imaju socijalnu strukturu u kojoj postoje kaste. I te kaste imaju radilice koje su obično neplodne ženke, imaju kraljicu, imaju mužjake
I to je regulisano načinom ishrane i genetikom. Međutim, u ovom slučaju kod kopidozome je to potpuno drugačije regulisano. Kod kopidozome postoje dve kaste. Dakle, iako je u pitanju embrionalni razvoj i larve unutar domaćina, postoje dve forme larvi. I obe forme larvi se razvijaju iz istog oplođenog jajeta. Jedna forma larve je reproduktivna, ona će u potpunosti da se razvije u osice, dok druge larve su vojnici koji zapravo stražare da ne bi neki super parazit napao domaćina i pojeo sestre koje su tu i braću, i ti vojnici ne završe svoj razvoj. Tako da i tu postoje dve kaste i ja sam se time bavio. Dakle, tako da sama proliferacija mi nije mnogo poznata i koliko sam malo stigao da kasnije pratim šta je još otkriveno u vezi kopidozome, nije toliko toga otkriveno do danas, tako da zapravo ne znamo mnogo o genetici te proliferacije kod same kopidozome. Sad kad se kaže genetika osice ili ose, to je širok pojam. Mislim da je pitanje bilo usmereno na ovu vrstu koju ja proučavam, a ima hiljade i hiljade vrsta osa, tako da genetika svake ima neke druge aspekte i drugačije aspekte. Marijana pita da li pčelice oprašuju genetski modifikovane useve. Pa većina useva, nažalost, jesu genetički modifikovani i pčele ih oprašuju, ali je moguće, vrlo moguće, mada nije naročito potkrepljeno rezultatima i činjenicama istraživanja, sasvim je moguće da taj genetički modifikovani polen, u nekim slučajevima je zapravo pokazano da hranljiva vrednost takvog polena je manja nego prirodnog polena, a pčelama je polen potreban da njime hrane larve, pošto je to izvor proteina za njih. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zašto se broj društava pčela smanjuje. Naravno, postoje i druge stvari, različiti tipovi radijacije, nove tehnologije koje se uvode pa se pčele dezorijentišu, ali je vrlo moguće da zbog toga što postoji genetički modifikovana hrana, taj polen koji je manjeg kvaliteta takođe doprinosi smanjenom broju pčela. Dakle, odgovor je pčela neće to razlikovati, ona će sakupljati polen, iako je genetički modifikovan, ali će to imati svoje posledice na samo društvo. U Severnoj Americi uglavnom je većina useva je genetički modifikovana. Tako da pčelama se ne piše dobro, a i nama sa njima, pošto od pčela zavisi jako mnogo toga, negde oko 40% hrane koju dobijamo oprašuju pčele. Tako da ako nestane pčela, i kod čoveka će zavladati velika glad. Da vidimo sledeće pitanje. Vladimir pita, poštovana, da li biste mogli u nekoj od emisija objasniti život i funkciju amazonskih mrava ili mrava robovlasnika? Koja je logika iza njihovog stvaranja? Sad, to je pitanje koje zahteva čitavo jedno predavanje i zapravo ja planiram jedno od evanđelja prirode su mravi. Tako da planiram da govorim o tome detaljnije na svom kanalu, samo ovde da kažem u najkraćim crtama. Dakle, postoje mravi, određene vrste mrava koje ne prave nikakvu kuću, dakle nikakav mravinjak, nikakvo gnezdo, ni na drvetu, ni u zemlji, nego žive nomadski. Idu sa mesta na mesto u velikom broju, nekad i milioni mrava, obično kroz šumu protutnje i sve što im se nađe na putu pojedu. Čak i manje kičmenjake, žabe, guštere, zmije, ptice, dok veće životinje naravno mogu da pobegnu. Kad kažem ptice, obično ptiće koji su u gnezdu i ne mogu još da lete. I dakle, ovi mravi postoje uglavnom u tropima, ima ih dosta u Africi, ima ih u Južnoj Americi. Vrlo su zanimljivi jer
taj nomadski način života je potpuno drugačiji, on zahteva jednu potpuno drugačiju strategiju i logiku življenja u velikoj grupi. Mravi su najsocijalniji insekti od svih insekata i žive nekad i u milionskim društvima, tako da je potpuno drugačije biti jedna vrsta mrava koja živi u mravinjaku i tu fokusira svoj život, nego vrsta mrava koja je stalno u pokretu, ide s mesta na mesto. Zanimljivo je da ti mravi ratnici, oni prenose čak i svoje larve i jaja kada idu, dakle određene radilice u svojim čeljustima nose larve, pazeći da ih ne povrede i uvek su, dakle, nikada nemaju svoj dom, uvek su na putu i međusobno nekad se dogode ratovi, međutim ratovi se više događaju između vrsta mrava koje žive u mravinjacima, pa onda jedna vrsta napadne drugi mravinjak, nego što je to među ovim mravima ratnicima koji jednostavno se na taj način hrane i žive, ubijaju sve što im je na putu. Drugi deo pitanja je zašto to postoji, zašto postoje takve vrste. Da bi se odgovorilo dobro na to pitanje detaljno, potrebno je praktično odgovoriti na pitanje zašto postoji borba u prirodi. Ja u nekoliko prezentacija na YouTube-u imam odgovore na to pitanje zašto postoji borba u prirodi, tako da pozivam ljude koje to interesuje da pogledaju te prezentacije o borbi u prirodi. Tu je zapravo odgovor na taj deo pitanja. Korisnik pod imenom Škola u prirodi pita profesore da li postoje insekti sa 4 noge, a da imaju krila. Sad ne znam da li ovde neko testira moje znanje entomologije ili ne. Dakle, svi insekti imaju 6 nogu ili 3 para nogu. Međutim, neki leptiri, kada ih pogledamo, deluju kao da imaju samo 2 para nogu, kao da imaju 4 noge, i to su leptiri šarenci ili nimfalide. Prvi par nogu je kod njih redukovan, dakle izgleda više kao neka pera koje oni drže pri svome telu, a koriste samo 4 noge kada hodaju i kada sleću i poleću sa cveta. Tako da eto možemo da kažemo nimfalide su neki insekti koji imaju 4 noge, funkcionalno imaju 4 noge, a lete. Imam još nekoliko pitanja na drugom listu. Korisnik pod imenom Freedom kaže pitanje za profesora: zašto neki ljudi imaju alergijsku reakciju na ujet komarca i neke ljude komarci više izgrizu nego druge? Dakle, o tome sam govorio na svom kanalu, ima prilog o krvopijama, tako da sam tu dosta govorio o komarcima. Kada komarci ujedu određenu osobu i sišu krv, da se ta krv ne bi zgrušala, oni ubacuju kroz tu svoju surlicu, kroz koju sišu krv, ubacuju sadržaj pljuvačnih žlezda koji sadrži antikoagulante. Ti antikoagulanti su proteini koji su nam strani, tako da neko može da bude preosetljiv na njih. U suštini svako reaguje, dakle, to je neka vrsta prirodne vakcine na koju reagujemo i često deca reaguju burnije, kasnije postanemo malo imuni na to ako nas često komarci ubadaju, ali je, dakle, to prirodna reakcija tela da odgovorimo na te strane proteine tako što će se pojaviti crvenilo i srabež na tom mestu. A u nekim slučajima, obično što se komaraca tiče, nije mi poznato da ima neke velike hipersenzitivnosti. Sve je moguće danas, ali nisam nešto mnogo čuo, recimo na ubod pčele. Ima mnogo ljudi koji mogu da padnu u anafilaktički šok i to može da bude opasno po život, čak i ako jedna pčela ubode čovjeka koji je alergičan na tu vrstu otrova. Međutim, ovde nije u pitanju otrov, komarci ne ubacuju otrov, nego antikoagulante. Tako da na osnovu toga neki ljudi imaju reakciju. A sad drugi deo pitanja je zašto neke ljude više grizu komarci, neke manje. Pa ja sam jedan od tih koga komarci vole. Komarci su fantastične životinje i, dakle, ženka samo se hrani krvlju pre nego što položi jaje, jer treba jedan obrok krvi koja je bogata belančevinama da bi mogla da položi jaja. I ono što je zanimljivo,
Broj komaraca je velik, recimo ovde gde ja živim u Alberti, zavisi od sezone koliko je jaka zima, ali dakle u prirodi nema jako veliki broj vrsta, međutim te vrste koje su prisutne često imaju jako veliki broj jedinki. To je tipično za te neke subpolarne predele, da nema mnogo vrsta, dakle nije veliki biodiverzitet, ali svaka vrsta ima veliki broj jedinki, pa je tako i sa komarcima. Neke godine ne može da se živi od komaraca, sad njih obično vilini konjici prate i tamane, tako da jedne godine ima puno vilinih konjica, pa onda ima malo komaraca, pa onda vilini konjici nemaju šta da jedu, pa njih bude manje sledeće godine, bude više komaraca i tako ide ta klackalica koju je Bog napravio u prirodi da vrste međusobno regulišu brojnost. Sad, taj veliki broj komaraca svakako neće svi oni naći obrok, jer nije tako lako doći do sisara koji je toplokrvan i zbog toga imaju jako fino podešenu aparaturu, različite senzore kojima zapravo traže žrtvu. Tako da teško nama, koliko su dobro opremljeni, praktično komarci imaju 3 sistema koji su nam poznati, možda imaju čak i više, ali 3 sistema na osnovu kojih traže žrtvu od koje će da pozajme malo krvi. Jedan je, imaju senzore za toplotu. Dakle, sisari su toplokrvni organizmi, tako da je naša temperatura viša od temperature sredine u kojoj živimo i jednostavno komarci imaju te neke infracrvene senzore kojima mogu, toplotne senzore kojima mogu da pronađu svoju žrtvu. Međutim, osim toga, idu takođe prema većoj koncentraciji ugljen dioksida. Pošto organizmi, naročito toplokrvni organizmi, oni sagorevaju mnogo energije i u tom procesu disanja, ćelijskog disanja, se oslobađa ugljen dioksid. Tako da ako pratite ugljen dioksid, višu koncentraciju ugljen dioksida, ili ćete stići do nekog motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili ćete stići do nekog bića koje proizvodi toplotu, tako da je to alternativni sistem, povišena koncentracija ugljen dioksida. I treće je miris. Dakle, sisari obično imaju miris, recimo ako radimo napolju pa se oznojimo, vrlo su senzitivni na to, tako da neko kaže, neko ima slatku krv, možda i to tačno, govorio sam nešto o šećeru u krvi, ali generalno govoreći, od kada znam za sebe, komarci me vole, neke osobe obilaze, uglavnom mene smatraju za organik izvor hrane, tako da me vole i napadaju. I tu naravno možemo da se zaštitimo na različite načine, ali nema puno pomoći. Ako smo im meta, bit ćemo im meta do kraja života. Julijana pita, ovog leta sam videla zelene komarce. Da li su to neke faze razvoja u pitanju ili prosto neke mutacije ili su možda deo nekog eksperimenta? Na ovakva pitanja je vrlo teško odgovoriti jer ja ne znam šta je osoba videla, dakle trebam ja da vidim da bi mogao da odgovorim. Postoje neke vrste diptera ili to je sve red muva u koju spadaju i komarci, koji jesu zelenkasti, dakle postoje neke vrste, one ne napadaju čoveka, ali ima tih nekih zelenkastih vrsta. Pogotovo što se hrane biljnim sokovima, pa onda ako se najedu, ako im se providi stomak, naravno da će imati zelenkastu boju, to je jedna mogućnost, a druga mogućnost je da je nešto drugo bilo u pitanju, recimo zlatoke su potpuno drugi red insekata, mrežokrilaca, koji su krupniji od komarca, ali isto imaju zeleno telo i duga krila, tako da ne znam tačno šta je osoba videla, ali postoje neke vrste komaraca koje ne napadaju čovjeka i koje jesu zelenkaste. Vladimir pita, pozdrav profesore, kako su bube preživele potop? Je li ih je ponovo stvorio ili su bile u barci? Verovatno misli da li ih je Bog ponovo stvorio ili su bile u barci i nervirale životinje. Ovo pitanje me malo muči. Dakle, to pitanje malo muči i mene, zapravo mučilo me ranije i na njega da bi se dao detaljan odgovor takođe nije jednostavno, jer u Bibliji imamo jako malo zapisa u vezi potopa, a pogotovo posle potopnih događaja. Generalno govoreći, dakle, ja neću sad pominjati neke aspekte, ali, dakle, ne mogu da dam puni odgovor na to pitanje, tu
ponovo treba čitavo jedno predavanje, ali generalno govoreći, dakle, broj vrsta insekata koje danas postoje, u pitanju je šta je vrsta. Postoji mikroevolucija i vrste nastaju danas i postoje hiljade i hiljade vrsta koje nisu postojale pre potopa, nego su nastale procesima mikroevolucije u okviru stvorenih tipova. Tako da ono što je danas definisano kao različite vrsta, to nije bila vrsta u vreme potopa, nego je evoluiralo mikroevolucijom kasnije. Tako da je broj vrsta bio znatno manji, a da li su nervirale, recimo muve i ostali, da li su nervirale ljude u Noevoj barci, naravno nisu. Imam jednu drugu prezentaciju o brigama 10. patrijarha ili Noja. Naravno da nisu, to mi zamišljamo tako u svojoj glavi kako to moglo da bude. Uglavnom, većina vrsta, ako ne i sve vrste, su bile u hibernaciji. Dakle, nije Noe morao da ide da ih hrani sve, ili bi izvršio samoubistvo od očaja. Kada imamo 2-3 kućna ljubimca, pa već je dovoljno briga oko ishrane, možemo zamisliti celo životinjsko carstvo. Tako da je to neka druga priča. Eto, toliko za danas. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ima još par pitanja, ali ću ih ostaviti za idući put. Zahvaljujem se na pažnji i do sledećeg priloga.